Premda trenutačno zatvorena danska tvornica kamene vune Rockwool u istarskom Pičnu i dalje podiže buru javnosti, ovaj put zbog pritiska Europske komisije na hrvatsku diplomaciju, naše je Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo postojanje pisma u kojemu se traži omogućavanje nesmetanog rada tvornice koju je privremeno zatvorila Inspekcija zaštite okoliša zbog kršenja hrvatskih zakona. Za tvornicu kamene vune Rockwool u Pičnu stigla je pismena intervencija iz Brisela. Obnašatelj dužnosti direktora opće uprave za proširenje Europske komisije Christian Danielson traži da se brzo riješi problem te tvornice koja je zatvorena zbog ispuštanja nepročišćenog dima u zrak. Ističu da bi se zaustavljanje takve greenfield investicije moglo negativno odraziti na pravnu sigurnost investitora. Primitak pisma potvrdili su nam u Ministarstvu vanjskih poslova i rekli da su ga proslijedili Ministarstvu zaštite okoliša, gdje tvrde da će tvornica ipak ostati zatvorena dok ne uskladi svoj rad s građevinskom dozvolom. Gospodin Danielson tvrdi ukoliko ova tvornica ne krene u pogon, znači da su narušena prava stranog investitora, mi bismo postavili pitanje tko će štititi prava ovog obespravljenog naroda, što znači budući da je njihova osnovno pravo na zdrav život ugrožen radom ove tvornice. Stanovnici kraja oko tvornice razočarani su, premda ne i iznenađeni šutnjom hrvatskih političara o ovome pokušaju pritiska na Hrvatsku. Uz njih su za sad jedino ekološke udruge. Bilo bi veoma logično da neko pokuša napraviti pritisak preko parlamenta, da se ispita da li je ovo ponašanje komisije legalno, da li je ovo ponašanje komisije legitimno. Očito da nije. Ako komisija toliko i parlament ulažu napor da se Evropa bude čista, da se smanje emisija, a ovdje imamo zapravo emisiju koja je jedna povećana emisija štetnih čestica koja ide u Italiju i Sloveniju nakon toga. Rockwoolova tvornica nema ni ugovor o koncesiji za korištenje vode, ni dozvolu za ispuštanje otpadnih voda. Zbog ilegalne dimovodne cijevi i ispuštanja amonijaka u zrak zaradila je prekršajnu prijavu 3. po redu. Planiraju sve to srediti do proljeća i nastaviti probni rad.